Noheli nziza kuri twese. Kimwe mu bimenyetso biranga Noheli ni ikirugu kikaba cyaratangiye gushyirwa muri liturujiya mu mwaka w'igihumbi 223 ubwo cyazanwaga n'igitekerezo cya Mutagatifu Francisco wasize, ubwo ku munsi mukuru wa Noheli yagerageje gushyira abantu bakina berekana uko byari bimeze ubwo Yezu yavukaga. Ni igihe rero cyafashije abantu kumva neza uko iryo yobera ryo kwigira umuntu rya Nyagasani ryagenze. Mu myaka yakurikiyeho rero hagiye hakorwa ibirugu bigaragaza uko aho Yezu yavukiye ndetse n'abari bahari. Nibyo rero tubona no muri ibi birugu. Iki kirugu kiri hano ku mbuga ya Mutagatifu Petero. Ikirugu rero kitwibutsa ko Yezu yigize umuntu akinjira mu buzima bwacu, akavukira mu muryango wa Bikira Mariya na Yozefu, kandi ko abantu bo mu ngeri zinyuranye, abaciye bugufi ndetse n'abakomeye, baje bose kumuramya, nk'uko bigaragara ko Yezu aba ari hagati, abandi bose ari we barangamiye. Guhimbaza rero iyi Noheli bitubera akanya ko kongera kwibuka ko Yezu ari we zingiro ry'ubuzima bwacu, turushaho kumurangamira no kumwumvira. Iruhande rw'iki kirugu tuhabona igiti cya Noheli. Iki giti nk'uko kigaragara kikaba ari igiti cy'umuzonobari. Umwihariko w'iki giti ni uko gihora gifite amababi atoshye, bigaragazwa n'iri bara ry'icyatsi, haba mu gihe cy'ubukonje cyangwa mu gihe cy'ubushyuhe. Ibi bigaragaza rero ubuzima Yezu Kristo ahora aduha buhora butoshye. Natwe rero turusheho kwakira ubwo buzima yatuzaniye. Imitako irimo y'imbuto igaragaza imbuto buri wese akwiye kwera. Duharanire rero kwerera imbuto abandi no kubera abandi imbuto nziza.